Examos, Biljavers. Čemu tužno lice? Zato, Kami, ne mogu preboljeti dole i znam da je s onim likom. Sad bih rado da sam Emo. Nemoj, molim te, dvoje bi bilo previše. Se potekro preko Valtra. Da, smiješno je to, što god da si rekao. Malo mi je falilo da se poljubim s dostavljačem, osim što je on malo sramežljiv, znaš. Ali kunem se sljedećeg puta, neće biti problema. Pa, Leon, palio si mi. Ne vjerujem da Leon nije vidio onaj video. Pa svi su vidjeli. Može biti da su ga vidjeli i samo se pretvaraju da nisu. Može biti. Žalosno je koliko laži vlada ovdje. Leon, zašto oni bulje u nas? U redu, započnimo. Donio sam neke materijale koje vam mogu pomoći sa vježbom. Možeš li namjestiti projektor, Andres? Samo da vidim mogu li naći... Evo ga, ovdje je. Pa, kako ide? Odlično. Zbilja? Da. Napravili smo i koreografiju i glazbu. Pa mogli bi još malo razgovarati o tome, ne misliš? Bolje da počnete, ne misliš? Imate li nešto spremno ili ne? Da. Naravno. Da. Vratit ćemo se tome kad pogledamo video. Je li spremno sve? Da. Imaš li ti jaje umjesto mozga? Što da sad radimo? Ako nas pratite, neće biti problema. Ako vi pratite nas, neće biti problema. Tiho, počinje film. Kako dosadno. Možda nas iznenadi. Možda. Kako ti kažeš Ludmila je o nevolji na tvom jeziku? Ludmila, šta je ovo? Bilo tko, pomozite mi da ovo isključim, molim vas. Ovo nije Ne znam kao šta što ne izgleda. Ja sam samo... Vi ste to! Smiri se, nismo učinili ništa loše. On izgleda kao Leon, samo je slađi. Ludmila! Vrlo je jasno. Andres, DVD koji sam ti dao nije to imao na sebi. Hajde, ugasi to, molim te. Jeste li vi odgovorni za ovo? Ne, mi smo to samo stavili na internet. Moraš mi vjerovati, nisam ništa učinila. Ozbilja? Ti si lažljivica. Ne, Leon, moraš se ispričati Ludmili. Zašto bi? Za mene ona ne postoji. Leon! Ovo nije u redu. Staviti tako nešto na internet? Dečko, to nije u redu. Misliš da smo pretjerali? Da, barem nismo ti koji rješavaju stvari nasiljem. Sad si opet hipi? Vidjet ćemo, ne znam.